sanjing areo mo rika. Hay areo fa mety hagnasoa ty avy mitika faritsy antsimo andray fa ty fihariagna manga. Le hita areo fa mihetsiky ty faritsy. Fa maro ty loharano kariagna mihitsy samantika. Le tsy zay avao ka patsa amin'ny ty fihariantika lasa soa. Manao akory anao ampihary atika ty fihariagna manga. Mety hitondra fampandrosoagna ho aty tanora fiarahamonigny misy antika anao ty faritsy magnodity. Satria ty fananganana io fihariagna manga io hitsindro ty hoavy nao ampitombo ty fahaiza-manao ty isam-paritsy. Andao are iaraka mahay hirehaky fihariagna manga le pay vaolagna maharitsy hagnoregna atika hoavy mamiratsy. Parlons développement. Le vendredi 8 août 2025 de 8h30 à 11h30. Amphithéâtre Fiacar, Jean Ferlin, Manintaï. Thématique: dans quelle mesure l'économie bleue peut-elle contribuer à la transformation économique de la région d'Atsimon-Jeffan? Parlons développement.